Tinchlikni saqlaylik. Biz jengdik. Sizlarning emgagingizdan. Hurmatli qo'ldovchilar, tinchlikni saqlaylik, tinchlikda. Hurmatli qo'ldovchilar, hozir benzin tuganib qoldi. Benzin olib kelib, generator ishlaydi, kolonka ishlaydi. Tinchlikni saqlaymiz, provokatsiya qoldirmaymiz. Hozir liderning chiqishiga biz murojaat ishlatamiz. Bardagi shu yerda tinchlanib qora kutib turamiz. Provokatsiya qoldirmay ko'p. Yigitlar, butun Qirg'iziston partiyaning qo'ldovchilari, yana xizmat qilgan baldor, musur qilmasin. Qo'ldovchilar, kichina ortqachilarimiz biraz. Yo'lda chayla. Mana benzin geldi. Hurmatli bayaqdagi vakilim, ichine jildirt qo'yasizlar. Jildirtamiz. Hurmatli tug'anlar, tinchlanamiz. Tug'anlar, orqaga jilib qo'yamiz, tug'anlar. Orqaga jilib qo'yamiz. Bo'ldi. Раз. Hurmatli partiyadoshlar, hurmatli opalar, kelingizlar. Qo'lingizga telefonlarni, fonaringizni qo'yinglar. Bir metr orqaga qo'ying. Ras. Hurmatli qo'ldovchilar. Artqa tuvanç kalongan zapma. Раз. Да, hoş kalktı ki. Ya cana knopkan turames bastı. Hurmatli arkadaşlar, hurmatli oğullar, hurmatli dostlar. 1 metre arkasını koyuz. 1 metre. Artka. 1 metre arkasını. 1 metre. Kalongan boşaltılacak. Dinletin. Cıl konuşan, kocaman cıl konuşan. Yiğitin. Kulaklarına çevireceğiz. Yiğitin. İşledi. Ras. Hurmatli qo'ldovchilar, madaniyat to'liqni Qirg'izlar. Provokatsiya qoldirmaymiz. Hurmatli murojaatchilar, mana bizning generatorda yaxshilab qarab turingizlarchi. Ular o'chib qolyapti. Qarangizlar o'sha yoqda. Butun Qirg'iziston partiyaning qo'ldovchilari borsizlarmi? Shunig'i el suygan partiya butun Qirg'iziston
bütün Kırgızistan, 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 bütün. Azamatsızlar, urmatlı koldoçular, urmatlı mına jelek karmagan artıraktagılar, sizler kişine berire giringizler. Jelek karmap naraka beraka getpengizler. Urmatlı koldoçular, mına Kudayın buyursa bizdin ünümüz Kudayga jetti. Bizdin ünümüzde çınıgı eldik sot ekenin görgözde. Urmatlı bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları, jalpı Kırgızstanda, jalpı dünya yüzündeki bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları, başlı bir kotarыңыздар, tuxtu kotarыңыздар. Biz bu çekimde 4 günden beri жүрөбүз. Rahmat sizlerge, urmatlı bütün Kırgızistan partiyanın artındaki kaldaygan el. Lider. Rahmat urmatlı koldoçular. Jalpı barımız ulu urmatlı sotqa rahmat aytpaylıva. Men sot deyim, sizler rahmat deyingizler. Urmatlı sot. 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 Urmatlı sot. El dilini bu sizge arnalat. Urmatlı sot. Çınıgı bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları. Çınıgı el bar üçün biyilik var. El bar üçün Kırgızstanda kançalagan partiya var. Mına biz el bar ekenmiz. Bul eldin ünü. Bul eldin ışkırıgı, eldin kıykırıgı. Bul çınıgı eldin ünü ekanin bugün bari bildi. Provokatsiya kaldırmayız. Lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider. Lider, 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 Çınıgı. Rahmat, rahmat. Satqı, alkış, satqı, alkış, satqı, alkış, satqı, alkış, satqı. Adaxan, 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 Adaxan. Adaxan, lider,
Hurmatlı mına bizden bütün Kırgızstan partiyası штабтың балдары generatordan janaga gelip barın oturgulaçı uşul jaka. El kıykırganга жетсен силердин үнүңөрдүн кереги жок. Өткүлөчү мына жака. Biraz artka жыласыздар. 1 metrden artka жылабыз. Урматтуу колдоочулар, тартипти сактайбыз. Чыныгы колдоочу экенибизди көргөзөбүз. Тартипти сактайбыз. 1 метр артка. Болду, түшкүлө барыңар. Давай. Мирна бака маяка туттурбайсың маяктан, чын. Ылдыйга. Давай. Бүтүн. Урматтуу колдоочулар, тынчтыкты сактайбыз. 1 метр артка жылабыз. Пресс служба астыга өтсөңүздөр болот. Бир аз мына артты тынчтыкты сактайлы. Урматтуу колдоочулар. Урматтуу колдоочулар. Тынчтанабыз. Тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар, тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар, тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар. Урматтуу колдоочулар, токтогула. Токтогула. Тынчтыкты сактайбыз. Кыйкырбай тургула. Кыйкырбай тургула. Кыйкырбай тургулачы. Сураныч, рахмат. Кыйкырбай туруңуздар. 1 метр артка жылып алыңыздарчы, сураныч. Арты кенен турат, 1 метрден жылып алыңыздар. Елдек лидер! Елдек лидер!